Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Oh, vlog khaina camera on khaima le charge flip bling tong shu. So guys, makham su te ye direct kitchen khai mai ni chong tong shu. Khai ak tini khel loi ta mo sting sa krana. Guys, chung ako talago 3 month bara to nya dan lom na achai pru. After occasion pai mani do. Yechini o previous guest krita. अब न रिप्लेस मा खाइके ताम निगे हर सिफाया Hi guys, welcome back to our channel. Chúng ta vừa tùy tự cơ này nó có cái xếp ăn cứ đấy rồi tôi nó dần dần chạm một thang bay ra cái lốp này kia Kiza Lom nay chả tông này mấy à Ê từ từ Ok Chúng ta bước tí nế Bài đây tùy tụi con này Anh vừa đi task kitchen này Đi tí cứ gần à Anh ta đồng khá Ê Ê lom này Yeah So guys, tini phung ni shimi je nong ni borok ro joto nong thang bai ka hugo shipping rana ni pho kai lom nai bang shimi she ki bin ni baba bo thang jak samung ni bagai be bo to sok pai nai te ki jarok tong gai je tok bo rup thar na ni borok je ro to tok kuchuk mang thang ka tok nong no puila blog ni shimi nang phonok mani je frang blog khai ka Bài đây tụi tôi cũng tổng b니 Nghe Tama kasi si sabji ni Oi hindi sai tong Nghe chung tôi nó có log ble Nghe ang tike ma kiriu nó có keb kri nghe nó có keb kri nghe Mane bui hamya sitara rok de phai tam khai ra mang chike de bang to lob nai be de da anh te lob nai be sai chung ka ba nó có wa sa nó prum pram lob nai nó khosai camera khosai wi nó có phai kang bu busa ki shi wa he nghe nai nai ma se poti ka bak nai ap se bata men chashi shi nen bu sa nó phan dok de na ko ble phan dok chin nó có tong do si bai gon nó phan dok ri da ma se ke bu pran chimi cha na sa nei mang tong ke bi thi ri sakta ang nó có kep cái đinh gang đâu rồi ya ang có chơi với gì muốn đi Hello, hi guys, welcome back. Anita raba rock se nai tuk ma ya ang daily no charai prun chimi no raba rock ko maza ko. Hengke ang tui tu ko pai kha guys ta mo winter phai mani shiprung ke chimi hengke bukhnai rock se ra phong tong shu. Hengke ta buk hengke I think hectare of the bajikha nai na 12:49 almost 1. Hengke tùy tục bách khá chẳng cần nơi tao bốc khẩn cái ăn cái máy ở khuya khó lốp này nó phong cái máy chari khá cái tao bốc để cho chari này không thì bỏ đó hình kia nó có sai chung là ăn bơ cái xuân san ứng có hình kia ăn bơ cái daily nó especially beri BUSA hình kia đó cái daily khai tông đi cái nó có cái hình kia nâng cái nó trust khai mấy à like din dog belai no hamia and bu fruta mung saimi ango and always phone gana ho tonde nang je khai phano am bagri ang khai bera no careful am ti rogo ang nok shitra khai shu go lom na am ti mang charai ro khang ka
ए दूध गांजाखा फायदे दूध दायदो गाना नोनो आं दूध दायदो नायदो लबनाय इज तामसि बिनि मार केन बुजियो एक बছर काखे आसो ज्ञान हाबोनो आं साइमियाखौ बाट सिरियसलि बो बुजियो बो जतन बुजियो बोनो इंस्ट्रक्शन के बोतल रुफाइदे के रुफायो हंके बो एक्सप्रेशन रोक सोशलाइज खाइना रोक सोलोंखा के बो अटेंशन नांफ्रु आं बोनो अटेंशन दौरि ओरिया हंकाय जले जागो हंका खाइदि जों आं ब्लग खाइफ्रु बनादि अब ना मामा ए फाइदे ए बुजियो ना दि फायो ए बुजियो ताबुक आं दानाय काउमोक फाइदे मामा ए तिनि के लबनाय बे आं साइचुं नगो आं बागै नो सिखा ब्लग खाइफुनोका excited के औरो रिफिल खाइगोन आं मुसुक दोनका So guys, muitu mangkha lomnai no mai sutuknai ke दूध नि chana kari da abono botolo da khangke botol aje botol ni je nipple ab block no ke kari na khoro ke दूध kisa muthungi tongo ke mai bo muthungi tongo ko chana bai chari nai gena sare sano ke oro ke mayo ghee kisa ro because ghee is a source of vitamin D good fats tongo hangkang ke like kisa serenai do asuk chamo saleria bo hamyang nai ke lang to lomnai to chawil loi ke thok ang use khaya ang ghee se use khayo tabu chana bai mai kisa bulei nai ga lomnai kok naya gas to lamang hamnan bo phaidi Padi, come. Padi. Hindi. Please, mama. Masih ada ni. Iro tok jang nai. Padi, mama. Please, mama. Oga. Padi. Oh, yang sana. Iga. Mama. Thank you, mama. Masih. Masih ya neng, nogo SAICHWNG caranya handle kaina nih, ini kosto. Nih, pasal di itu pasal. Macam ni kena lomnai no, tini kayak nogo cap keribla, kayak suk preparation dok kaina time kere. Kadi So guys, lomnai mai chapro yang masih khadia chini kaisa jaga tongo o area ba ayango kaisa tikasa area tongo ayango tongoi ke ang bona force feeding khaya force feeding khai kang ke charai rok aram nangsiga because borok ni okhuima saimano even jeng kotorongui bo jeno forceful khai kang ke jengbo jole na head ba e mai si sanum bonai di BUMA rong ni one of the most kosto gangka cerai pru mai nani okay guys tabuk nggo tong yak boy tugui tongo mo kaisa traditional chini jeng amtikino age u bom tikin tugui chari phayo kai amo bo khaimano te hinke baby led weaning te style tongo achogri nani so ang both method no use khayo tamni hinke cerai rok ni jeni yak bai khosawi chanani abo burungna nango hangke tabuk hangkai lobnai enjoy khayo yak bai chanani so cari tongo kono problem kering ke bo mama ka ekdom kaham ke sau bo ke bo okpung khang ke bote chaya ke tui khana nangu do mai krak rok cha khang kai khiro rago am bagai angke mai sho khuli atini mai chano tisha mama khidi angke am tike phurungo nini baby no mai charana sekang amtike sign dok phurungdi so that gelomnai mayo khukeno a angu gang bono sunguta a amtike sawo borok ke cherai rok onek intelligence borok
tuh kayak dikit. Good girl. Dia pengen apa. Guys, after almost 40 minutes, my cari baik halok naino almost finish. Cari fruit, the fruit proper solid start kainai. Fruit cari na tapok bi, kayang thasi kurbono mubin dadu di mani, bupangni fresh dragon fruit khaksa cari kate khaksa toni dikha. Cari evening snack cari na bagai. Hingke guys, my kaham ke cerai mane boto 1 year 1 month ka, tak 2 manu ya prishe kata. Kaham ke bos kaham ke caima mani reason hingke bono ang datino cari nani habit khai. Diponi my cayako almost 10 tapaji tong hatabu ama thajin fruit mulai by fulgobi bumung mushong kalang mani chana musung ya fast food chana musung mani ke oro wish pro norong no khana chamani fast food chowmin nuk chana musung tongkha belai no control mane mayo khuipram ti rong muitong kang kete chana musung craving go ke khnai ro lo kha. Hey guys, serap sa camera off khai toni kha ke lob nai no thuri na try khai ka thu da thono bin baba go phai kya tabo ke bin guitar class ni student rok phai nai ge bo buleng jakhna hai phono thasing bro phayo tui tu koi tabo kam nursing tong student nong bage lob nai tamak khai ha wai cha chinai ikoro chicken tongo ke 3 packet ka washan yok ka cha shinai tini khai mayo shuka miya ni chicken bara tong man ora cha shinai kora ba za khai ja bu kha bu kuli tong ba mayo khuye ma borok no go kring ke belana kosto yang khai mo bu changai mayo khu wngkhe BUSA keliu sabo kara yang thia buli cha ayang go kejon tamai borong no kejon tamnai cherai si student mo so se wani ma so sne kong ba mo so tup na khagi pilati mo so khag tup kha no kulong ni ware si ma so sinai yok ya gurih deh Cak. Kita mesti lelep. गाइस पेट पूजा हो गया मेरा बहुत फुल खा माइ चाउई आराम नंखा ओवर चाया ठीक न जसं नांग मनी ओ मा मायु खुइ गां गामते रक्सियंगो के साइचंगो दंखां गामते नंगो टाइम मते खाइमे या चालायनि बगै सो गाइस तिनि बगै असक नो के जों तिनि पुरा दिन ताम खाइका vlog खाइका के नरगय नेक्स्ट vlog रगो मालायानो बाय बाय